wa ama man khofat ieu mah tengah liang wa naon ngaranna man khofat naon idhar cek lugat kumaha wa al bayan artinya kadar-kadar pertela karena idhar cek istilah wa ikhraju kullu harbin min makhrijiha min ghairi gunatin artinya ngaluarkeun saban-saban huruf tina makhrajna bari hanteu ngaguna disebut idhar cek istilah kumaha cek tu patulat Pak fal awalul idharu qablal arufi hanya lempeng gitu baharojaj atuh fal awalul idharu qablal arufi lil haqisitun rotibat fal tahribi hamdun pahun soma ainun paun muhmalatan bisumaginun paun nungka